Kahenyu Trap Integrated Territorial Organization Shillong City mentaka sengi ke atpo Pratarik Urisau kala ujor ejahar hu Superintendents of Police jong ke East Castles District Shri S Nong Tinger bandawa badai ban shim sumonye kuwe ka beliau ka balatip kerteng kum ka Anisha halor ke jingkren that buram jong ka bala pensapriang haki video haki rinsan social media haki ni sengi ke baladam ha social media ka ni ka beliau kala penan kam di kdien klam akor ki bakta mat yong ye ka chat ben riau khasi Habak Ranch Kila Pathai Kubor General Secretary jangka hito Shillong City ubak balajit Jerwa ulong banamar ke jingkren klamakor jangka tiga beliau kala long palat buat nak liang ke seng kamban se ban ujor dak ejahar kena makan penlian show nang ni shikman Laong ru baka jingkren jangka nika beliau kala long persha iki kun samla shenrang ki seng bhalang ki long kemi bat wat hadu ki pulet jangka jela Meghalaya Mentasi nak kalian jangka itu mah kahi New Trap Integrated Territorial Organization mentasi lawan ni apa SP office ban bu ikan ni ka FIR persya ikan ni ka brio ka Anisha mah ka baju khat kemudian ni ikan ni ka Instagram account bala sampai yang video jangka kini ki artili lai tili sini di bala along ka bala akran ni kentin kiba kta ya kajat benreu bro khoj hi mah mdei tang ya WR ne rei lakta lakren to met ki bro khoj ki breu khantam ki khasi jongi ki khna samla khasi jongi lakren siapa pelate nang ta pat kalale ki kam ki ba kta mah ki ba lai shir khai ba kalian jongi lai kumengi ba ya pek kini kita ki mental health public health e tengi ki compare ka pakala apa ya kata stage pakala along sociopath mah te kumta hi ngir mi kerpat yaki bahayeng bahasam jong kani ka breu ba kidi ban simkhia ban yar wan yalam no yaka sni shiyeng shisam ban ai ka jing sneng ban ai ban khra ban sneng ban khra ka khnang ba ban like gini ki rukom le thamu jong ka ma te kumta hi menta singi lawan hai SP office lawan kendu SP ru ban simkhia kani ka matter ma ka lawan hapo social media bani kerpat ru yo brokaji para jaj para do jungi brokaj ba fidei ban report no ikatuka account jung tu ka breu khnang ba na leng jung ka meta ru jung ka Instagram nak po Facebook ru kin yo no ban block no ikatuka account nomor balai katu kalong bethat ikajaj ban reu that ikajing long khasi jungi ba brokaj ni brokaj ni tip kimlong re kumta khasi jungi khna sama jungi kimlong bakaran tu ka breu dia kata hi kermen ba nani shkhmat ro ba USP ro unchim khia kani ka jing wan bu ujor ni wan bu ujor jingi bat kar kom kran jongka yaki pulet nadu ki kena ya kena seng ma kena seng bhalang ye nadu ki SU nadu ki SP nadu ki pulet nadu ki seng bhalang ye ilong kami ro kala kran di kentien ki popo ma ki tensang kada ong baik ki SU bib KSU bib dapat uki kem yang pulit bib mah kendapet ki video jong karuk fly i dia kumta hi ni dengan awan ni bagi kran ka basya ki bahayeng basam joka ba video ban bishar ba pen il di ya la jong ka khon ka ti hayeng basam ma ban like ki ni jing syak kran ba jing syak kan tho haka imlang salang bro di ko ka kat kum dapet ki batik ni jing tip te kidang kasa spok kan kelur mah dan sebang dulu mentah sebab kena dekat mentah keladan ni mentah ars ngilai sini dekat video ngila ai hi sebab ka copy jong tu ke video ngila ai open drive ni sebab USB itu baru kai lagi orang berdiri nampak west tang bana west pat na tingin datik paham ai kata nakaliang ka SP tu la ong ba unpage lamar ba kanir kala akta paham ya ka imlang salang baru kai dia nakaliang jengki ru kin sapet kin sa saman hi ya kan ni gabriel ban wan saman jenis po Shillong kan hab wan di sini